Bu. Oh, dua. Saka kira-kira gambar mandana salsal. Kira-kira begitu sa magtatingnan. Sultan. Wow. Uy, uy, uy. Waktu rasa ka kinuhunwa, magturanga. Matan ko to, panuan turanga. Garduval. Wah, uy, uy, uy. Ang may tumersa ka na kimnila si Rawin sa kana waktu ni Banu Alilay, kimning galoy bagturang. Ang basa na rilasak na panturang ay lalang abis. Naman ito na tilakaw. Naksak na alog na ka. Karamo ni may itiksa ka na sugulang langit. Nikan may dolag nararangin dito home. Ito so na ka, indondon mo ni ngarapa. Yan ni Ramo ni mga lalta ka na singenday. Sa kalim na ni may maraw, kinbat mo na. Sambalap na ni may nating dabuli, may doon na ni may rarangin dito. Kaya dahil sa may businaw ni mata. Isa rambin doon na po lang ibo. Kinano na doon vilutaki. Sa kirita nga na pipusot. Hindi naman iso nasaksak kasi embalala hindi na miridan singenday. Ni alo binaka, ningi Raymol takikimamti ko. Rang doon tik na namningon na ni Bingarag. Balang-balusak na bosan ni Gangalobi. Hausora ka tu. Yeay. Oh, ini kau satu napat muna. Kamu nang ninggalui. Na wili na berko kini petrang taki. Ndo kulungat atau kulungat. Kulungat nangoni. Kami ada kenalin punya binaka. Mana? Yeay, Dina. bener ko itu sama ipakariak. Agak nabakan din na ba uni panuang ko. Doon iko mantangan no mundo uwa. Tang doon iko nasang. Turmo iko mantangan na sol libuli. Pero na luwian. Kasi ako nag-emboy. Pumbo na loo. Ang naganda maliwa. Benta ka na may nabuan. Tapakalunga iko mantanga bitsa pabentang bula. Mana? Hindi na. Mundo. Do. Naksaka.